Minisita Muhwezi Minisita w'ebyokwerinda nagira ngo abantu nibakira kuhinga emere yo kurya bevuga ko ebikira embibo hamwe no kwihamu akasente kakubasa kubisaho amaka gabo ekyabashabira okurekeraho emizeegi. Kora hije okihamu ekutiru somuche wale ndonje wechweka uze mwene chweko mwana kwara gware wano ndafizi umanyengo inaka sente kuwa zrechi uiro muche konkawa kumano hingo kurya obaturabu mo ngoro chetu bakando ngoro bitu na boro chweka sakayo boro na nyakwekuru egwe yabetabwire peka amapapai insizinde ka Israeli itakajyamu n'ikismeni desert nk'iki konkani batwara ibyo kurya ibicungwa n'ibindi zahiri barukwinjira babahinji b'omuceera nibagira ngu biine ebizibu byingi ebi barikwenda ngu gavumenti ebahwere ngo butagira mbibo y'omirembe hamwe n'obukooko oburikushisa ebihingwa byabo kandi turakira kutunga embibo kyakyerere kituretera kuhinga kyerezi umwe imisirifu. Ikindi kizibe kitwine ni akatari nakwa busharwire kola wabusharwire ushanga musuzoni omuceri gugwebeyi okushanga otine cyo ine kandi eretenga fizi z'abantu turonde okubasa gavumenti okutereza abahinja. Ekihingwa ky'omuceeri ni kimwe aha bihingwa ebirikutahiza abantu ba Rukungiri hamwe na Kanungu. Omuganda makuru omunyishengyero kazahabwa disitulikiti ya Shema ahabwire abariisa b'enjoki omu disitulikiti egi okuteka ebarombe barikukora baba nibenda kutunga amagoba. Enjoki kora yo watunga ekihumbi kimwe noza kutunga nikuya muri tazinga kisokooki kandi oza kuzikusota. So omwana azakwateza parish government model aziteeka omu kacampani iwe waziteeka omu bihumbi byawe byaki by'enjoki kyekyo beneficiary bamuhereza shingi zingahe? Beneficiary wa BDM wanji 1 million nebrevi mubingahe? Ebintu 10 no muri tazinga kisoboki ebyabagambira obwabire nakingaho omushomo gw'abariisa b'enjoki ogubire gutebekanisibwa ba Mark B Honey Harvest Company Limited bakwatanise n'abatwaweza kuruga muri Kampala. As Alimbagira James comes forward. Kandi cyashemeza munonga no kushanga n'abakazi nabo bari omushomo. So nicyo twantugira ngo umuntu no boine mirimo yo gukora konko orembekera harubaju so ninsiba bakaja biza hari baza kwinga misiri yabo konka babatungire n'enjoki babagira entasia ya harubaju. Abama muri twe tukoza modern tools nka smokers tusharamu tukoze nkomuro then tendera tushisira mutindo gwoboki abo komuro ko kukoza iju ningashi ebuwa koza koro muro byona byazo mboki ko mutindo gwoboki nikora ki nubuhindika. Icyakabiri abamwe tukunda kwakorekero wahokorekero nota kureba ahari ebyana n'ahari obwoki wahendera ubwise no shisho mutindo gwoboki. You say let's and they inform people they had plans to go but Shema team asked us to come to Shema and therefore decided to come to Shema and train our people. Wow. Buri omwe yitabira omushomo gwahirwe certificate kandi batandikiraho n'ekibiina ky'abeteeri n'ekyabariisa b'enjoki ahabwa disitulikiti ya Shema. Amakuru agagasha kwa Dan Basibye na Michael Atwakire.